yang nasiklah mana naik beka borok thang sepai hello sorry kam jatuh no kalbar than bagai pajak apa nani mau than nasi ini makan somsak hai malah honi bagai kuku punya mau turun kosong kosong tahu ya mau ini pesan kalbar than aja langsung tahu Kristen bagi saya Kristen dong dress second kaninya kang samut tadi kenai baik top mana peri cadar ini mau malah karena musuhnya apa kaninya kata saya kalau manggup nih karena kisah street kayaknya kayak balok suka karena street kayaknya usya bukan kisah lama hemat dong shuba bukan lo ya ini bukan lama hemat dong kah kita bos hoja baji dong ko kajang mani nanya nih nih girjau thana nih tong mani thang malia seke problem tini thang malia tabuk sudu ko sana nih mairok sana bagai simen no ko thang senai ta kai men dong nai malia ke mia khorni thege ri gena rok tiar khai don mani thalanya hane apa no problem ngeri ma thang ne angke tam thalai senai ta अभी मैं एक शादी पे जा रहा हूँ मेरे मदर इन लॉ की बहन की डॉटर की शादी है तो खाना खा के गिफ्ट विफ्ट दे के आ जाऊंगी और शादी तो देखा ही नहीं क्रिश्चियन शादी है ब्राइड एंड ग्रूम को दिखाऊंगी अभी जाके तो सुंदर सुंदर है दोनों ही दुल्हन दुल्हा तो जा रहा हूँ अभी तब Padi, borok sini camri ketano nasing lemang. Finally si borok ini musambung ya go sebesar. oh serai roket sih ramai sih orang bagai nasi dong lagi tiko yang nasi di tok tunda dari tok tunda mau kenai mama Suri tak kusung mana? Happy birthday. Happy birthday. hey moi Ikaw, bangya kok. Dobudi ma. Maisana kami lagi kasih tabu. Bisa bertangga nanti deh. Taman kisah naya masih sida maisana enggak dong di baru maisa tuh yang mai kuisa tuh kembang bagaimana gitu ya nasi deh. Mana kuja? Hadi bu, dengan anak kisah
Bon blog live dah bisa tahu sekarang masih tadi kita bahasin bagai 잘단 나비요. tadi ini kok bahasin yang dilihat blog na yo kayaknya pasal darat bisa di dekat tapi dia tadi dia bo iko dia masa blogger iko misalnya dok Sabas. Ih. Oh, ini satu. Nangkang sasyong. Suya bakal ada balik. Mama sana ay asal itu projong nani. Ang saya dia badak katar masana muda tong suka nanya. Ni sih muda thang saya apa? Norok bersam nai ang masanai. Ah sorry, ang masanai norok bersam nai. Oh. Gaya demand jadi no fulfill hangken nang mai ang bai. Pilong kerle mana ongkor nai dah. 마음 갈라니까. Mungkin norok tu korno bisma kolma unuk kena, masalah ma unuk kena. Mungkin teu isya tabuk. Ekdam te kono disturbance kiri bor korni simi klainin sengkisha lagi no sobo. Boni foto rok norok nuk nei goza kau naik thon naik naik di hai klainin. Baik tengah waktu bisa bor nom te kenai lene. Dolai kena leng zagi tong kena. Hai pano 10 menit ni bagai. Seng bor no tek isya kos toru lene. Hit kredit. Aku ketar. Nangi loh isungnya tam hiring sa. Kutu. Mungkin kutu le ketar tam hiring. Kamu ni loh hiring. Nih. Mungkin pada sengkini, baik kutu ni bagai. Baik kutu no, ya foreigner no resap lain baik borok no seng, ekdam couple dance. Bersanggo ya gromui nai, mokol nai sugai. Borok terus kai nai. Kia bok kisah koordinat kipun mokol kisah help kami mana. Borok kisah bok ni step rok kisah penuh rupedi. Bahaya bahasa nai. Borok kisah nara bosan kamu, borok kisah couple dance bahaya masa penuh rupedi. Just romantic. Bong na just bong step sim bong na babo position tong nai simi kisah penuh rupedi. Because not born close so. Borok ini siapa no siang. Yang bahasa Sinang. Masa Kaos polo sa pala. Wah, koreografer. Marah je. Ready. Dosa mungkin kisah borok bomat kerja. Oh tangsa no borok ni diman, ani buat diman. Baik deh. Totong ko ba ya? Borok ni tini no halo ketal. Ya pri ketal no. Riks hoinai no, ini no resap mo, borok no ya Hoy, pergi. blogger ang suka hikit. Come on, take your position.
Mani beba sejaka butini apa kembali dan tayo fire kapan kepuluh sajaku engrabuba sumoyo hereri pumbu sasulani noba nono reke uibawo gotuma kota soy bukhawo khai mane surangka kapan Ya mau kerumah dulu, dosa guru yang itu dosa lah. Kasih pertama tamuka, lagi flashback dah, beda flashback dah. Dong ke? Em mau không mình là sao đấy? Bye bye. Bye bye. Tunggu jangan lagi. Kayaknya sama rok photoshoot khai dong này. Tự xem là tôi dong bo. Coba. Apa tadi tanah ke? Tomain deh. Nan mau pandai paint sama mereka. Tong sekarang asa. Tak kayak kena sama ni photoshoot soli dong. Tong. Ntar sedil kayak apa ba? Apa? Tentang mana cowok? Dala kota. Bos karena mau semua nih nggak kayak ini larka wala sih Dunia kok sebenarnya kok. just lo what do you want to say Bibi Oh.
거기 아주 이거다. 앉아, 아차. 그냥 커피 셔남 동고 이거. निकाल बर फायो साम निकाल बर दिने दादाने दादाने नि बास जानाय थ नाय थगो बुसो नाय थ पूरा पुरा 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 बुसो याग बाय फुंला याकों फेके बखरागदर ओ आसरा नाय थ केने कोग सागा नि बासै बा हेगो निगे न थागि साइमेने दे बा बासै नंगा बरि नाय थ मारि पुरा याकोनि थेके बखर जरान सादि नम क्लास फोर सागा नर्सरी थिरो नोंनि नाम बायदि फाय नों ताबसे केरेम खागासा हा केरेम खाजोगब्लासो नों बा नों फुगनि आमा बर' आरो दा सब्सक्राइब खाइदे सारि सब्सक्राइब खाइदे जत न जाजके सब्सक्राइब खाइदे सारि द जत न जाजके सब्सक्राइब खाइदे बाय हरका हाम सारि हरका हाम टाटा हने सारि बाय बाय खाना बना खा के अभी जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ न भाइ सफैगासिनो गाना सासे एसे न'बाय जामाय संनि न'बाय एसे न'खौ गाना दो के गैयानि न'खौ गायके गैया न'खौ जाल'ता गैया हंके मयनिबो सा सय आन बक्रा जोंनि बिन बाहना जोंबो साता गैया हंके जामाय हंके यां पारानि सिन पारा गानानि ता हंके जामायनि न'खौसो माइ जायो हंके बा गाना सा दातिन सफैयो दसं हाय आसलाय दंलायके लसलेरखा दातिन थाङैना हाय न आसुगैनै दंलायखा ब्लग रखाय दंलायखा ना दंखौ मोसाय दंखा बिन ब्लेजार सुमथां जामाय फ्रुट बायमोन ब्लेजार मकरमा आमनो गंगंखौ सुमथां दिखा बकिन करमा एटा म तनन फिटिं ता तरजा बरकाय जफ्रो नगुलिया नायनो संमाने आं तो गोबां मानो क्रिस्टियान कालबरी थांजाक दो हापनो आनि ब्लग काशपनो तिसाया कोता आगि रग आं ब्लग खायपो रग थांमानिसि गेबा अन ब्लग काशपनो क्रिस्टियान कालबरी नि गोसो करिखौ आं बगे आं तिनि केसे ब्लग खाया नहनि तो मानता बाबि उइनाय आबसे नगो प्रब्लेम ngiri रखा कायसा उन बगे नै थांमालिया थानानि पुरा रेडी न जों कायसा प्रब्लेम ngiri थांमालिया आन ब्लग क्रिस्टियान कालबरी काया न काया उनका कायजां मानि नगो मालियाता से मालियाता तो थांजालि आंका so also no tonight in bagi blog and channel no katal naik tong naik please subscribe khalai rubai di naik tu zakai ke like di de comment रखा di saya ke so शादी से घर आ चुकी है हम तो कपड़े भी चेंज नहीं किया ऐसे ही बैठा हुआ अभी मैं इंस्टा रील्स बनाऊंगी इस कपड़े से तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही है सबको गुड नाइट बाय बाय सुनाई सुनाई तेने ब्लॉग और कहाँ जाते ना